želba. Drugarod Miša Dadon, predsedatelj Nacionalnog za radio amaterice na Jugoslavija. Večernik otvaranje na šampionatom radio amaterska koordinatorija počna s koraka do predsedatelja Tito Bukovod njegovite i naši jubileji. Na svečanostima po povod otvaranja na šampionatom prvo govoreše Miša Dadon, predsedatelj Nacionalnog za radio amaterice na Jugoslavija. Toliki pozdravi, prisutnice, gosti i da prevarovači od 15 zemlji, a potom govoreše predsedatelj nacionalijeto na Skopje Metodi Antov. Iz država do predojde da gostite i da prevarovačite od planirata na solidarnosta Skopje, po koja radio amaterice se iskaža prikupljenju do segašnje aktivnosti. Sledeći pozdrav od potpredsjedatelja na međunarodna trudnja na radio amaterice, a pozdrav svoj sebe predstavnikom na pokrovitelja Svjetska konferencija na Socijalističkom sojuzu, drugarod Risto Čudov. Risto Čudov se iskaža neka ova međunarodna manifestacija je možda značajna. Svega gledame nastopot na hvoru na radio televizija Skopje, koji se čedosta je on beleži kako prvna manifestacija od prilog na golemotno slanje na narodnice i narodnosite na Jugoslavija posvetno na ditovite jubileji. Predpošedno otvaranje na šampionatom sednica da počestnijog i organizacijalni odbor. Sednica da je otvori Risto Čudov, potpredsjedatelj na Svjetska konferencija na Socijalistički sojuz, a da podgovorite na šampionatom govoreše Mile Arnautovski, predsedatelj na priredovački odbor na šampionatom. Stoji istakna neka v Skopje se prezavodi site derki radio amaterice da gi pokažat svojite dostiganja v odnosta na radio Olimpiada. I neka tuka, kraj prigovite na Vardar, se očekuva vrhni postiganja ova značajno amatersko područje. U olimpijsku taču. Poskuda Sončevne se održa podgotovnice za prevarod na radio amaterice. Tuka ki gledate radio amaterice od Romanija, Bulgarija, Sovjetski sojuz, Koreja i mnogo drugih zemlji. Dojda o Skopje su mnogo nadeži i jedinstvena želba. Zajedno sa svojite vrstnici, sa svojite kolegi, da gi pokažat svojite ostvarivanja u amaterskata radio godiometrija, koja zema se pogodan zabav. To da činite presvetljivi i pomogna da gostite da i dozna elementite na radio amaterskog Jugoslavija, koja je pred 20 godini počela da je razviva radio amaterskata godiometrija preko domašnjite popularno narečeni na prevari lovanje na lisica. Ova amaterska dejnost se proširi kako u Evropa, tako i nadzor i koja gi prihvati ovi značajni amaterski aktivnosti i da iznata ekipa dojde u Skopje sa želba da se broji među oni ekipi što ima golemi odlici odnosno na radio amaterskata godiometrija. Na prevarat na radio amaterice, na radio amaterska godiometrija točna su naprevan na 3,5 MHz. Želi komisijata da stavnost imaše za zadača da bi odnositi rekomandio tek na prevarot. A predelite ga okolidate na Skopje pokažavate kad se idealni za ovoj vid amaterska aktivnost, za otkrivanje da skrivenite radio stanici. I na ovoj poligoni to rešenje to da startnata komisija se odnevila mladičite i devojkite obraćeni po razbavljena obleka, su razbavljeni simboli, su simboli na desetina zemlji, međutim su jedna jedinstvena preokupacija kako na prevarat se prigonese po sveoštata aktivnost na radio amaterice v oblasta na solidarnosta, v oblasta na zaštite preko 1900 metara. Na otkrivanju to na radio stanicite imaše kratki počin i kako se rada, međutim, vedna špota sledeja zaprtani čekovi, za da se otkrije nevidljivata skrijena radio stanica.
a životitnica posmatrači ispred ovdje dobro izvežbani radio amateri od arapskite, afričkite i azijskite drugi, dođeli na Skopje, eto preko eterot, da otkriva skrijeni radio stanici, da pokaža neka tehnička invencija i nema kraj. Na prevarom za Skopje potvrdi neka pokaj tehnička invencija, može čovjek je odmah se razvila tako da rečemo da fizička podnotljivost neke bite. Da li je to rešenje za ova amaterska disciplina ili ne? Da, treba da pokaže podrobnite proučuvanja na ovdje na prevari koji počinjava na Jugoslavija, a to to vrednaš se prenesla u mnogu drugi zemlji, da nastane danas jedna preokupacija, osobeno na prvi od region na Međunarodna ta unija na radio amaterite i ARU. Evo, članovi na organizacijom odbor koji vode aspekta da zapadaju svi elementi na prevarot. Sa cilj da se ovozloži sve koji je nadprevarivač na startiva spored odgovaranja programa i sve koji je skrijeni vrlici što srede od startot da se dobliži koncerta sa što uspešni nadprevari. Ostario den se održa nadprevarot na 144 MHz. Ovo je nadprevar isto takav potvrdi neka radio amaterite se nema predsjedateljot na organizacijom odbor Pero Ivanovski koji imate kod napravio, imate kod napravio da na prevaru peše na startot, a potom ima cesta kako da sakaše da cite radio amateri, da im požela srećen start i dobri rezultati. Imaše na prevari za juniori, seniori i za želi. Ova je naprevar da je jedna poplana ekipa koja što tako trgla start od koncerta, a onda pak delo koji i preneseše na svojih spisi site detalje od ova direktne da je goreba dosega održana sretna na radio amaterite za svetog. Na startot imaše mogu nadprevarivači koji mogu međudobitni radio amateri dođi da kimena svojite vrstnici da ja vidim bila taka racija i da slušam nešto skrijeno da vidite želbi što vada koncerta do patot rekle da neizvestnosta. Ovo ne. Profesor Stefan Pentano, predsjedatelj na konferencijama za narodna tehnika na Jugoslavija koji se sredstva sa radio amaterite od trite kontinenti sada ih informira za aktivnosti na narodna tehnika. Vratite na šampionatom se održa brojni pridružni manifestaciji, BANC i ARG konsultaciji. Ove konsultaciji pokaža neka radio amaterite ima pravo da bara dolar od predelba na frekvencijite, a isto taka neka treba da se glasova i za inovaciji u sistemu na radio godiometrijata, za cel čoveke da dađa izraz tehničkite elementi o ovih interesni na prevari na radio amaterite, da se favorizira dvoješki odnos od radiotehnikata i elektronikata, a razgledavata na frekvencijite da ovozdoži da kažemo rabota na radio amaterite. Dogodat da tehnikata u Skopje se pribra radio amaterite na jedna došle interesna sredstva narečena. Aktivnosta na radio amaterite za aktivite na solidarnosta. Skopje formirata na solidarnosta veće pogodna akta radio amaterskite delegaciji da rasprava na ova došle interesna tema. Raspravata točna so interesovanjeto neiskustvata na radio amaterite od načetog regla za blizato vključivanje za aktivite na solidarnosta. Međutim, vedaš počela se uključila radio amaterite na Koreja, na Germanija, na Francija i za drugi zemlji. Se iskaža neka podlačata kada što radio amaterite treba
da učestvува za ciljite da solidarnostan se ne prelazi. I vjere, ljubiti radio na temu koji za olimpijsko selo iz Rebova da imamo po srce oprekino da preladite, a se razbira sljedeće i koncerstom. Da ljubava tradicija da radio amaterite, da koja nije se zobra da se najmad na jedna najvišta masa kraj koje se odkratite, sobolata trpeta, da raskažuva za sve to onda što se slučilo Skopje da šampionatok vo amaterska radio Kozlobetlija, Sreda, Dasperki, Šegi, Dosetki, sljedeće vesela i udobna atmosfera, sljedeće provokatrpeza i se razbira tradicionalna amaterska igra. Dukata ekipice od 15 dnevni, od 15 državi sobrani u Skopje da je da impresivna sretna. Sljedeće tradicionalna igra na radio amaterite se razbira i za ovije intimni ljubovi možeš da se čuje neka radio amaterstva ona što bi se uvidila radio amaterite i da impulsi međunarodna kasologotka da dobiva bolje dimenziji, da se proširila kako se širi efeto da ova udara muzika što gi ponesula rad u amaterite. Dodatna narodna tehnika u Skopje se održava i završna srećnost na međunarodni šampionat da radi amaterite, na koja počna Pevio Nadarski, predstavljati na organizacijani odbor i na svojeg da radi amaterite za Makedonija, a toto dovodeće i podpredsjedatelj na međunarodne televizije na radio amaterite Vinčinski. Toto predsjedatelj na organizacijani odbor Pevio Nadarski na pobednicite i juniori, seniori i ženi imki date zaslužnike priznanja na šampionatom. Na pobednički pjedestal se iskačiva radio amateri odbor akademiji. Ovo je predstavnik za Jugoslavija. Na pobednički pjedestalu se čini i naše najbolji predstavnicima Sovjetski Sojuz, Italija, Romanija, Bulgarija, Čekoslovačka i druge zemlje. To je uvijek povod da se proanalizira kako se naziva radio amaterstvo u odnovi zemlji i upravo da se napravi to je da se širi zemirata točka dakle kada se u srcata da radio amaterite od drugite kontinenti, od drugite državi. Predsjedatelj Sovjeta na radio amaterite na Jugoslavije Miš Nadan i prelave pobedničkih priznanja da vodačite na ekipite gdje se zablagotovila vedujajki neka narodni šampionat će učestvovati od pogledaj ekipa. Na kraju evo još jedna scena od Sredbata za radio amaterite. Ta